يلا انت بتعملي ايه؟ احنا لسه حطي. بنقول انك بنت مؤدبه وكيوته، انت بتعملي ايه؟ بصي، عارفه الفيديو اللي هو بتاع باد وورلد ده؟ هتعملي تمام، مش هتتعاقبي، هتقولي اي حاجه عايزه سمعتيها وعايزه تقوليها، اي حاجه حصلت معاكي، بس بصراحه مش هتتضربي ولا تتعاقبي ولا هناخد منك الموبايل، مش تمام؟ هتاخدوا مني الليب جلوس بتاعي؟ ايوه هناخده دلوقتي لحد ما تعملي الفيديو، تمام؟ ماشي، هسيبك دقيقه ونادي عليا. ماشي. اوعي تقولي كلام كده. شاطره. مرة ارتبطت، بعد ما ارتبطت اتخزوقت، بعد ما اتخزوقت قعدت احط ايدي على خدي، فلقيت ان انا كل شوية بتخزوق. فايه، ومرة كمان ماشي صحابي غدروا بيا، فلما غدروا بيا اتخزوقت تاني، فانا عايشة حياتي عشان اتخزوق وبس. يعني انا جاية الدنيا دي ان انا اتخزوق وبس. فسيبوني في حالي، سيبوني في حالي، عشان مش عايزه اشتم، عشان ما ياخدوش مني الموبايل وياخدوا مني الليب جلوس بتاعي. ماشي. ومره بقى واحده بصرم كده بتقلدني في كل حاجه، قالت لي ايه؟ قالت لي يا بنت الكلب، اهو انت اللي بنت 60 كلب، ابوكي ماشي بيهوهو على اول الشارع. يا ريم، ريم. عملتي ايه؟ قلت الموبايل مش هيتاخد. ما لما اشوف الفيديو.